Male, con the alner ke shot kwan ka gat ke ye ko zongare ro. Che ben ke ye ke lesson la right kon ke kwi de ni chang. Chana chup ko to rin diok den, cher ke min chana ngai ne ke ko jong nang diok de shuwa. Right kon ke the book of Exodus. Ke book of Exodus chana je tok ago nang kunal na God Israel rar. Anyen gwa dong right kon tin and wale. The con good lesson in one day. Lesson in one day, right? The plagues. The plagues. The thing no reach akalo Rick. Rick to chi to walk Egypt. So memory text then. Take a gun Israel. Choke bong 1:35. Shall I ne? Kay no show Lloyd Pharaoh bomb. Chagad Israel no gwe. Shet me. Chukor no kut alar Moses. Show Lloyd Pharaoh bomb. Kena ya knock on over God Israel. Big warar. Shet kemen chukunyala lad Moses. Kwa gwaza me teaching kon rodan gaje. Shet kemen ngayen and all right kon ge Monday all the time. Monday right content is a questions ko who hardened the hearts of Pharaohs. So anga shiloj Pharaoh jakobumo. I think it's a question me la kwana struggle gaje long me run but I still struggle with the same question. And anga jok loj Pharaoh ko boom. No. So mo kwen kon ka bong ne de tot cha kam kon gwa me ka min de kon ti na roda ne ti kel le kwi ko link kon ne di kan technically ti kan tin cha kam kon de link kon ke di kun nyal ja lo pero ko bumo ke pero ja lo de ko bumo chana kwen before we go into answer that question chana kwen ka old guy in Israel chu ka baro baz in jog den cha larne but I will harden Pharaoh's heart that I may multiply my sign and my wonders in the land. Janan ba Pharaoh ba ja ko bum ko ba nyu ni tin kai kana ba ku ja ka re ba ka re mon Egypt. Ka chogan wal bas wal dokan bas wal ngwan chelar na ka jen chogan barau den. Chelar na yet Pharaoh's heart was hardened and he did not listen to them as the Lord had said. And then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is stubborn. He refuses to let the people go. Ka 13 chelara no ka chu Pharaoh ja ka bum ka kene right den ling chene ka me chi kwor no kot alad Moses. Ka chu Pharaoh ka chu kwor no kot Moses. Chu kwor no kot Moses jok Lloyd Pharaoh buma ka look go banal be ka ja ka wak. Go Kabas 22 chenyo. But the magicians of Egypt did the same with their sacred arts, and Pharaoh's heart was hardened, and he did not listen to them as the Lord had said. Dungdo chu jikuz nitin teka Egypt ajane chu kan let ken la lati ka ta chu ka nyona ka lati kan ka chu ka Lloyd Pharaoh ja ka bum kan ka chu Pharaoh Lloyd the bomb ka kan right Moses kan right Aaron kan ka ling cher ka men chu ku na la lat ka but this reality te ka lat ka kona kan ko ba kon wo ka lo ka nga jak Lloyd Pharaoh ka bum chana pal ka metot nyen kun merel go de ro ko din cha ka ji Lloyd as loy ke bus in bi bus no ko din re lesson kana ma ke nyere quarter ka lo chine to go kaman nin de wona iten nga ja gwadi no bi loy ni tin dial ti ni dial tin ti ne ka re loy ni ko bi ga longa loy chang cha ga longa kamra gwadi ne connected right but bi wo loy ni ne ni ku dial gwara ko bi ga kam answers ni to rong ko nyin jira me gui cher ka gui loy nas ko meta ga me kuir ga ran gwadi re ka ti ngej ka ti no bi yeru min go bi wo re loy ni ne ni dial ko bi ga te ga ngej me rong ka riet ko. Today I want to read from the book Kel Sava School in Chaloi Kon Dan Manikon Tincha book Chalo Jakan Che book Chele Jakan Wala Ramin and Chiboga Melo Chalong Demandane David Kakshul can a team in Dong Latkakel. Come Monday Chalarana Cho Guadendang one Kos Gan Israel cha bom loy pero lat en go illa de kot no ta ga bong ni tong wan de kon go kwen gwa men to miti ga lesson bi je ga no cha lar ne gwa nang wal badak in fact gwa nang wal badak en go pero
en o cha Lloyd Pharaoh ja ka bum du gwal dang bang wan wa cha Lloyd ja ka bum jen gwal nang bang wan cha la ri ko nal ja Lloyd bum ka gwal dang bang wan ko kien chwa Pharaoh lat en o cha Lloyd ja ka bum cha Lloyd ja ka bum cha Lloyd ja ka bum bang wan cha we ko ja Lloyd ka bum bang wan kong cha we jen ja Lloyd ka bum enga mi chi Lloyd kwar ja ka bum nyen ti kon na ro ko kia Pharaoh point de en ja Lloyd ka bum emin chờ mình đi nè long ego ray lenga e chalat ko cái quy định ni dang wal rating ni dang di ten yam e pero kara en me jag loy de ko bum cái quy mo chwe je tok en go I be loy de ja ko bum e kan ne kriek in bakelian ewa chwa Bible jalar eno e kot eme jak Lloyd Pharaoh kabum mun lud ne me ken lu ni o kot che make Pharaoh ja kabum kie chwe ja ka dit min chalat ke share chet ke min chukut elar Moses ibelat go ane chana jalinga go ande ne pai kwen go ma eno gwazang bangwan la re Pharaoh dang bang wan cha la rakut but min la meaning ka kenti reality min lode gwa. This is the reason why I'm reading from the book here ko dia duor buma. I want people to understand from the context of the Sabbath school and what kind of explanation in dong min go da and time cha ju no kon go min lod ne me je go di o kot che make Pharaoh che ja ko bum. What does that even mean? This is the point in go to Chan Captain the mother, which you could the Lord to make Pharaoh che Jacobum. No. Engine guard more shall win your network. She go co miti corrodani and I jack like Pharaoh kubumo. No matter don't want to tea in a con co the con wrong. And what they con Magoa came a jack they con a lot. Muluno go Mokwa con control somewhere. A quote. Meeting the alley lady, a quote let come or do. No. Tin yeken gan tin go ken be de yeken go de ku kwini di jiran matil yelwang ke go bi mago ke bi mi jega bi la muluno cha mi yeken mago cha ga de kwini chen ta man kwan la microphone in right karan mi choro para wak ka wang ma di de bella microphone ke de bella ra mi chu wak ka microphone tel wang ko ba wak de no jiran tok de latin ke je te ga jo mi chu para la de no be para la jok tel lan ma dong ma luang ka le ni muluno microphone de me chai de bel ke biede ke chai de bel ka rai de ka jo me di ko riet ke jen ala tet ke riet ke je pinye tet ka rai ran gare de tet ran e mi chet ke no mo nyam ko let ko nyala ke min go re balat ke le ni de ko mi nyen no lo ran tele part ke tin di altin tin to ke je. This is why this is a question no more very crucial and jen boom geje ko malar ko ni ko nyal chi Lloyd Pharaoh ja ka boom mi lo no re do ri kon dia le let kon gete cha ga de kwen kon la nyin kon de ga kwen kon de ga kwen ra min let ke ka kon but gwal me cha we ran cha chak la bo take a choice ran cha chak la take a choice la point kel ka point ni tin gur kon ga Sabbath school me ken le wo ko nyal point de God respect and reveal our choices. Quote a wajen lose megin make a con a la wo che kam con and go de ran de make ke che megin make a con che la we kamrar ko bom ko con e baran kok min chi gor lose wo min chi mek e be pale la min chi mek a con nang ka example madong God Israel me cha ka kamrar me nan ka Egypt ko nal ka wadien muno we ka muno chaka lata mi te ke no ko ne lanje ne bus ko changa ne Moses me baga Moses chela de ko ne lanje ne la re dan an go be ka kamra chaka jogo ko ne la yen chwa be chet ka ta juro le bi awte no ta mi te ye men chaka kam ngot ta lu tin ba yen ro den ne re ko no te ken go kwar ke ne de wai ke pa chi dor ben ke ga Israel cha la ra ken go tok den en go kon go ne bi ne te kwar chene ke gi ngende kong de to me wala go ga ken no chu gong ni la je loy chu gong na samwa loy de je ga long ko che gwe je no chi ne ti sorry la je chi ne ti go no dong ba ba kun ya la ba pa le ken ba de no kwar me la kwar yen
no me che tuo ka no ala bo ken ko the look chứ cút gốc yoga nó lần này chơi cái mình chả có được cái là bốc này thì cần cần long như gì lúc cái này gần con nhà có nhà gần lâu quá nó you see cần cút de la nó cái này lúc cái này bớt đi lâu quá chắc cần nó go bị cái rodian queen quá mà lâu quá mà chỉ cái rodian queen quá rồi anh muốn cần cái rodian queen quá chứ con nhà cái giờ mình bị thua cái gì mình muốn về ăn nó queen quá lần này lần này nhiều cú nên lần này lần nào gọi cú nên cái bia giờ lấy cái này nè là bữa lấy tin dia lên cha lấy cái được cái cha cái yoga bia cái lấy cái quả run bagat cú nang code but cái dia lên bật lát cái thế đi chẳng muốn cái này liền chẳng muốn cái món nó cái này no it's okay this is what we want and you go này then what happened chú con nhal chỉ gốc yo okay queen cái ra cái mồi rồi nó qua the first king was King Saul mình nhận qua đây cha nó cái này nó bị cái rồi nhưng chú thua go chỉ được tu ngoan rồi điền muốn nhọc cái river long cái go nhận này cha mẹ cái chỉ này nó thua bao cái rồi điền mất quên còn cái war cái Jerome let me see if I can find it book Jerome cho mình Rome có cái war cái Roman bear with me, I find it. Rome choka kele yet walk verse 26, verse 26 je kwa na talk English ni yo bia ko le bia pala ka mat. So, verse 26 ya la for this cause God have given them up to a vile affection. For their women did change the nature used, that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of a woman, burn in their lust one toward another, and when working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of the error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind. And yet the more good more and go can could knock a why you could get your palta dien. Ta dien ne cha la de kan edit ya je nya ga kwen ga tong no ra maybe cha na ba lo ga ga to ling ling ne me cha kwen ne jama jirom kara ma kwen de ba de ja kwen ka ra de jirom choka kel bas indi dien ne me na go mi chi ran te ga me ga la pal ko ne la ji ko nyen nin chi go ko lo di go ko ne al cha ran ko no ka min chi nok be pali no je ne nin cha lat ko pero gwa me cha pero cha palta loide cha palta that's why it feels me ko ne al jag lo pero go bum no but ajen kara bum lo de ma chi ko ne la ko palta de chet ka min gore then che rik tin je ga chu je ko riek te no ga cha won no ga ke pero ka go bi ka lo pero rit rai dur ka min che penten cái news ni te guy ka na til news ma guy na ma la kam karan bang kam gi for the reason shio ba punish ka je kam gi ke go bite ke red loi bite ke shop loi enje ni chol ga ne news ma guy na ka je bite ke shop loi ne news te guy na te cha nyo te ye chu chi ka na ja ka ngas that was the purpose ba na we re til ga ngas dien ba na mu ka ngas ka the same thing je na lat ka pero gwa ma ban mi chi loi ran ngut ka ma buma then we could be pal bom loaj integeji then go kor me ju could be pal ta du la te ga de bai te jigran ke long kwani le gui pe chu kui ke me chu kun nyal ke chu pal chiang puisha dien e je ga mo che wi chi man chiang toje cho ni ken lwel ke toy man to ko ken chi tung no je wa ya go long imagine this ke jen do be mo bo shi wuni chian dien kaman pal chuka wogur ni point kien karo. Imagine this. This is happening now in our generation. We fell and go men and not one and go Sodom and Gomorrah can we the kong the many again. Bed check, bed wood. A quote chak lui nen the torn more, quote an 8 rogen no much I chak no cái will teddy. A quote chak loy do more gin would do no wood madonga like check. Kajin check be no ni chung madonga like check a quote chak no. Iran bắp mẹ cái kênh chối xong chả là đi cho cháy chắc cái dinh wood bị dứt thôi cái chết chứ biết thôi cái wood mà đồng thế là mà la đi nói chả là rê loài đun bị chưng mà đồng gor coi dinh chết no bắt chúc con nhal cái palta điên coi chả rồi còn lộc chả cái palta gì cái mò anh cho nên lật cái mà qua mà ni pero bo chiếc cút bung loài đồ mà cô đóng cái bể thế bay bay của lấy giặc
cha palta mo go loy de mo ko be kule jek no bas in janang rawi badag dien ka kui ka go uchi ka tok lok ka kui ko chu ko ka pal char mi bang ka go bi ka lat ni tin cha de lat chứ cái chuột chiang cái chiang đueri dial cái giek cái đít loài cái nền nhir tiếng cái tiel cái quy cái luit nas gak cạch căng cái gì đueri cái gì query ala mi ji wo kwe ne kan tin cha mi chu kot ka pal tin chu kot ka pal ran cái quy ko cha rai ko lo ka kan dial kwen kon ga to chi ler ka ra de mi cha na wulo kwen ne wuni kan wuni to gor ka ra dien mane chang ti le ti ba mane chang ka je mane chang ga de cha kur chi ni cha ga tiang de ba kan ba shi ke de rong ko de mention re ne la kur chi ni no she wo ti ji lom ne ti ji nyer ka kot ke te ka tok je te ji lya ka ne ti lar lyak dien ji chap jek. I mean you can continue you can tin jek tin to ka ko mi cha ran cha pal ta de ko nan no no men engine lui question dan en cha kam kon dio take explanation into go de cha nyaw kam kon re bo gwa me to go along che ke riet ko ken kut jagarik ko be pero lok ke riet duere kene ba jalu nya lor Ramos kana dwer charade chet ke min chalara nen. This is the reason why charik te ngwane kon chaka jak go no bete gari dwer me bitwa muni jip yo kut kene jak mi pai to chak re loi pero chak jen che pero pal charke tin jak chweje ban pin atel pot kot mi gangje ke chweje ban pin re nyoni ke this is why enjen dong rai kon ku ide ngwa me pai kon ku na warga jiro ma che pero te ga char mi lor dere meg ni go i ba kud nok kie beje lok ke chwe char no i beje lok like the same thing dong te kon wala ano ene ran ko te ka ran ko kon te ga char te ke TK choice and choice do enjen no either be kud nok ke be kud lok then mi chen nok no because lo ken jen chi la loy because ne la palji chet ke min chi tedi chet ke min sugar enjen nin chana pen reide no mo akon ne lo kon ko bane meg ko kon bane meg ni min chuong bane meg ni min go bane meg ni min lo ro chana be meg ni tiel chana be meg ni tin jek dial tin gwash ke min gur ko kon ne de la nalti pu chiang ran Mukura la guru de ko guru ke je long wo to kon nge chang me je ma la wo meg ni tin je kien but me chana ran gu le tion ko be je kon dial be ko kula war jod be ko kula wel ke to go ran naturally to no ran naturally e di lodge ran naturally kwana la guru ne me ji tiang ke rier kento dial to ba kula be suppress and wo dong chiro de tie ko bi ko nyal be gule tiang ke yede min go be kula kwer ka day to go to moy ke ji ko no grey du kan moy ke ji ke chang mo go moy ke ji ke mek ko dong de mek ni min go lo rode ban me charan paltade chene ga ta la te kom la we yo rode mai we la ne ti ji token to te jeng ne kan along so our choice go and wo bane nyo kam ko te ban jala ran wo chine kam point mo point me la point but God will give it back to you chine nyoko luji ngo lani min go ri keje ban me chi point du me che nyoko kam kot ne ka loy du ken lew en wo chi ko che joga lani min go ri keje ten chi ko che ba pol che point du che bo yar che bo lani ti jek enjen no mo cha kon chalte no me cha point nan pal kon we will use it for a whole lot of bad things te jek te chi ro dien lot ko point dan ko ne lo kon ko bana meg ni min go bana meg ni go chako point ko chako ka loji ko le ni min gori ka no kan ko nyal loy pero ja ko bum chi pero loy to ja ko bum chen ka rade ko chemek ni min jiek dien ke chemek no lokot dan chu ko nyal la pal lokot che ke min jogor ko nyal post kon